Салом алейкум ба ҳама подписчикон, зрителёни прямой эфир бо ҳунарманд. Имрӯз дар меҳмонии мо Юсуфи Гулрезӣ ва ман Мага. Салом алейкум Юсуфҷон, саломатиҳо, зиндагиҳо ҳама хуб? Саломат бошен. Салом бар он ки бинвиш сарнавиштам. Салом бар мардуми аҳли биҳиштам. Салом бар ту ки инҷо дар ҳузурӣ. Салом бар он ки аз мо беҳузурӣ. Салому дуруд ба бинандагони Ҷумаев ТВ ва касоне ки дар дур аз ватан ҳастанд, дохили кишвар ҳастанд, чи Русия, Аврупо ва Амрико, аз ҷумла бародари худам дар ғарибӣ ҳастанд. Саломи худро ба онҳо мерасонам. Зиндаву сарбаланд бошен. Юсуфи Гулрезӣ Юсуф Гулрезӣ яке аз дӯстон, яке аз ҳамкорон, яке аз инсонҳои беҳтарини ки дар Тоҷикистон, дар дурини Тоҷикистон мешиносам ҳастай. И чанд ҳунар дорад бародари мо, дӯсти моай, дӯсти хидмаи, ҳамчун ки нав мақсад хатиш мисол ба наздикӣ шинос шудагем. Ҳамин одами хуб аст, сразу мефаҳмида одами хуб аст. Барои ҳамин ҳамчун дӯст қатъи озод сухан мекунам. Лекин ҷа як гапе ки и бародари мо шоир аст. Мақсад одаме ки бо забони адабӣ гап мезана. И админ ира оварда, ман ба забони кӯчагӣ гап мезанам, адабӣ гап мезанам, ман намедонам мумкин аст шапошап мешавем. И мара намефаҳмам қасос маира. Мақсади гап чия Юсуфҷон? Ҳамин саволи якуми ман барои чи Юсуфи Гулрезӣ? Чи ҷои ном пайдо шуд? Чӣ хел? Дуруст. Номи ман Муҳаммад Юсуф ҳастам дар асл. Гулрез деҳаи мост ки дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ҷойгир ҳастанд. 2010 буд ки мо онро бигем нақшагузорӣ кардем бо раиси маҳалла. Хулоса ки ҳамин номро интихоб кардам барои ҳамин деҳаи мо. Баъд манам хостам ки як ҳамин номро камтарак бигем ки барои байни мардум машҳур кунам. Хулоса ки аввал чанд вариант интихоб кардам ба хотири тахаллус мондан. Яъне ки бояд мехостам ки як тахаллуси хос дошта бошам барои худам. Не гуфтам ки Муҳаммади Гулрезӣ, ай қофия берун омад. Муҳаммад Юсуфи Гулрезӣ камтарак, ай қофия берун омад. Баъд амо 2012 буд тахминан Юсуфи Гулрезӣ кардем. Юсуфи Гулрезӣ дуруст омад. Баъд баъзеёам писанд омаданд. Гуфтанд ки хулоса ки ба кӯчагии шумо чотка аст. Чотки бале. Мақсади гап ки номат Юсуф ай? Бале. Муҳаммад Юсуф, правильно? Бале. Фамилият Гулрезӣ. Фамилиям нест, ин тахаллус аст. Ин номи деҳа. Байни ҳамин бачаҳо монда фақат Гулрезӣ, ҳеҷ кам Муҳаммад Юсуф намега. Шояд баъзеёам надонам гирдиманаки номи мард чия. Аммо одамое ки намедонанд, шумо ҳамин хай как раз дар ҳамин муддати барнома фаҳмидем ки ҳамин номудам хеле буда. Хай беҳтарин вай ана ки барои ҳамин бародароне ки мақсад мехоҳам қатъи шинос шаванд, чӣ гуфтанем? Юсуфи Гулрезӣ шоир аст, актёриам мекунад, мисол нависанда, бисёр мақсад як мардак дар чил ҳунар камай меҳмонои пешина гуфтанд ёд гирифтам да, ман ёдгирия тез да. Мақсади гап ки ҷои таваллуд, дар куҷо таваллуд шуди, чӣ хел мақсад зиндагӣ, даври кӯдакӣ куҷо да гузаштагӣ, ҳамаш ҳамин мақсад мо да бугу. Мардум қатъи худта шинос ку бисёрш мумкин аст даш намедонад ки чӣ. Анкета пур кунем. Я анкета пур ки ба ман мегӯм ки мақсад барои кадом чизо доли бисёрш намедонанд мисол чӣ каро кардагӣ ба ман нақл мекунад. Хоб соли таваллуд 92 аст, моҳи апрел. 92 таваллуд? Бале. Худай ман майда буд, брачка буда админ. Хоб дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ таваллуд шудагӣ ҳастам. Дар райони Москва мегуфтанд пеш вақт. Зеботарин районе аст дар Тоҷикистон дар давраи шӯравӣ буд. Ба фикрам мехел буд, ба фикрам не, дар ҳақиқатан буд зеботарин. Баъд мо омадем як деҳаи дигар, номаш ки баъд гузоштем Гулрез. Соли 97 омадагием дар ӯ деҳа. Хулоса ки 2012 ба 12 нома Гулрез мондагием. Хулоса истиқоматкунандаи ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Салом ба мардуми Ҳамадонӣ. Ҳаматонда салом. Мақсад даври кӯдакӣ дар онҷа гузаштагӣ? Бале. Ҳамин давраи кӯдакӣ ягон приключение необычный такуна ки чӣ гузаштагӣ?
خاکو باغ دزی پزی مدرآمدن خرمای خام همه چینده خوردهش نمیتونید زن دوباره نه یک چیز اینترس نی ما چیز اینترس نشایم بود که با فانتزیا بسیار باور داشتم فیلم هندی تماشا میکردم وقتی که تنه دیوال دمی بیدن سالتو قبول کردن ها چندین بارو چند جا اومد زده کندگی مای حساب که تنه دیوال دایدا پریده و پشت سالتو پارم افتاد یا اینکه شیشه یعنی نوشوکیای چیکو اسپریتی و غیر اسپریتی نیم شیشه را میدیدم که می کشول میکردم مش خاطی میزدن وای میکردم میشکستم من چند بار زدم دستم مایم شدگی هستم پرکلیچونی هستی گودک خراب نه داشته گلریزی так سوال دیگر امی شری زنگیر نبودم برای دوستمرو جون خود نایستگی کو правильно بله да همو در کدام حالت چی مقصد خاطی چه خشی دوای در ایجاد دوماد فکر نو پروژه همو چه خشی همو مقصد همو ای چی یک جو پیدا شد ایده ای کی بود خب راستی من اون وقت دوستم رو دارم نمیشناختم من با اکمل جمعیف کار میکردم در اون وقت یک پروژه دیگه داشتیم خود در دوام صحبت شاید که گپ زنیم دوستم رو دادم اومدم اینجا یک روز در ماشین اکمل سه کس رفته حساب دیم گجایی بعد همی دوست اکمل معرفی کرد هر دیم را ایمونوی بعد شناس کرد دوستم رو داد که یک شعری باشه که مثلا که همین جالب باشه شوق خوار باشه دمی خیلی باشه من میخرم خب من دوستم رو دیر بود میشناختم از دوره گروه عرب شو میشناختم مثلا که طرفدارم هستم که مثلا تنها میکنه نه بس دوستم رو داد تو آن وقتا میشناختی و هم صحبت نبودی روی اکران میشناختم بعد چی باروش نه ما چی اول بار همونجا چی شدیم شناختیم در ماشین اکمل جمعیف ماشین اوپلش ماشین اوپلش ده اوپل واگن بعد خب بعد گفتم که خب من مینایسم اگر پسند آید خونید نکی نیاد خب توکل به خدا مقصد معقول بشه میخونید معقول نمیشه خبر پیدا میگذره با همین تیم همین باید یک هفته من فکر کردم یک هفته راسو فکر کردم که در چی موضوع ما بنویسم که هم مخلصای دوست مرده پسند آید و هم دوست مرده خودش دارم برای ما علاقه یکم بار میشه برای یک هنرمند مینویسونی میشورم برای انسان یک هیجان میاره برای ما بعد از یک دوستم کمک گرفتم سعید محمود هیلازاده اگر ما را بینن سلام علیکم زنده باشین که کمک کردن در همین بیت همین سروده نویسوندیم قسم یکش رو آوردم در ورق در دستم زنگ زدم ذکیرم دوستم رو زنگ زدم گفتم که شعر تیاره باقی جورا بیار من دوستم رو چند بار پرسیدم که کدوم آهنگ دا میخوایی در چی موضوع میخوایی سرایدن هیچ چه نمیدونم گفت چیزی که میکنی خودت کن بگی بیار مثلا که در کدوم موضوع مینویسی کدوم آهنگ انتخاب میکنی مقصد من فرق نداره چیزی که بیار من بینم ها بعد آوردم خلاصه در تگ دامش وقتم چی میکردم سیومکای صحنه داشتن حتی در صحنه هم بازی کردم همونجا اولی صحنه هم بازی کردیم بعد شعر دادمش خب رفتیم پیش الهام مرادوف یافت نشد در جای کاری پیشینش و کوچیده بود است خلاصه که همین خیلی مون بعد از من چند خال گذشت که MP3 آورد نشون داد خیلی کمتر اگر قافیه بیارم بود برای کسی که مثلا قافیه دم دیدگی میفهمه کمتر اگر قافیه بیارم چی دست بعضی جوش خب بعد دوستم مراد چی کرد و گفت که گفتم که من شعر میتونم یک شعر دارم گفتم یک دختری باشه که ستاره گرم باشه در همین شعر که بخونه وقتی که یک ستاره گرم باشه ما که نمیدونستم که کی را میگیرم بعد تلفنش برآورد چند دختره نشون داد عکسورا این عشقتی خوندگی این عشقتی صحنه دارم این عشقا بعد اونجا رفعات دیدم خلاصه که خب ستاره گرم بود من گفتم که خب همین میشه خلاصه همه خیلی دوام یافت تا قسم یک که قسم دش همگی قسم دش هم خود نایستگی قسم دش خودم نایستگیم تنها نایستگیم خلاصه کوپلتی اول خطی پریپیف یک روز نایستوندم یک دیگه شام بود ما در پرگماخر شیشتگیم استو سر کم دارم و تلفن داد از امید که شعر ایجاد کنم همه خیلی واقعا بود خودم شب بود
کی مثلا کی علاقه میلیون گرفته است مثلا منم با کم ترک خودم در هیجان بودم ای دوست مراد بیشتر من در هیجان بودم که خوب یا کی تو اینکه مردم چی نکنن بعد بین نکنن خب دیم شب بعد که وقتی که کلیپ رفعات ضبط نکردیم با چای دنگره بود به فکرم در اونجا ما هم نقش بازی کردگی هستم در بسیار جود پاپچی رفته نقش بازی کرده همونجا بعد دوام شد در همون جنایسون در ناحیه دنگره همین چرا نایسوندیم دوامی امورا خلاصا همون بگایی همونجا دادیم که دوست مرادم دیمش هم نایسوند خب سهمش در نبودم سهمش در وقت در گندم چوشی در دیها بودم در گندم چوشی غلاکوری دا خشلوق کار بوره دیها بعد وای میکردیم همونجا در اینترنت دیدم که قسمی سبر اومده است گفتم اوخی بهتر ایران من ننویسوندم هیچ نمیبرم اسمی سه بعد دوست مراد زنگ زدم گفتم که بچه ما ایران ننویسوندم چیکار گفت خیلی مکمل بودم تابو نویسونم آخه یا پاپتی کده کاره گفتم که نه این خیلی نمیشه مثلا چیزی که من ننویسوندم چه خیلی من وراد میگم مکمل که نمیبرم درست خلاصه نقشه پروژه ما در زنگی نبودم دیگه چی بود باید دوست مراد با رفعات عادت میکرد و اکاش با اپای دختر عادت میکرد و پدرشم با خشتمان اینو عادت میکرد هر چور اینها با زندگی چی میکرد هم حجوی میستید هم تربیوی که باید مرد هم مشکلی چورا طاقت بیاره او همون دوست مراد با فکرم ایده اطراف فهمید سیم شب تو بروات خلاصه که باید که همه خیلی میشد خلاصه که بعد اینجا نمیدونم خوب خیالا زیاد چی در اومدم وای کردم وای دیگه بعد یا سوال دیگه همی یکم و دیمش خیلی اشتراک کردگی هم و نویستن چیزاش نه چهارم شم خیلی خاکی چهارم شد نمیدونم هم یکم دیمش خیلی میلیون پراسموتری سوسو خیلی مبلغای خوب کرد هم تو دا چانس اونجا دو کردگی تو شویر как бы ایده основатель ایده خیلی اگر مخفی باشه اگر نالوگ پالوگ بترازی خبش که اون چی یکم مثلا پولی نبود که مثلا نالوگ همون یک روز عبید کردیم همون خاطر راست چیت برا بچه короче پگه اده شعر بنویس یا جو عبید بردان در کره اخته لکی هم خیلی میلیون پراسموتر گیره تجربه گرفتگی میشه در خونه عبید نکنم خیلی بهترین ادمین یکم سوال باشه با یوسفی گلریزی مرحمت اینجا دیگه سوال سلام با همه التماس همی کنه مشکل زندگی 15 همش کمی برای روز شجاع بتین ششم اکتبر بوده نبرو ما بچه ای مخلص گانده گزالای باده یا درو گفتن نکنه سای ششم اکتبر نبرو ما 5-6 روز دیگه میبرم همی یک 5 روز دیگه ده انشالله ادمین گفته میبروه بعد مسئله زنگ نبودم دوست مراد وقتی دیگه گفتم که من نمی‌نویسم علاقه ای پروژه ما بیرون شد مثلا من اینا نمیتونم نویسم اونجا دیگه چی شده مثلا اونجا زنی دیگه اومده سیوم خوشی ما گفتم نه دیگه نمی‌نویسم بعد یک روز گفتم که وای کردم نکر یک شعر دیگه دارم گفتم در مسئله زنگی بود اینش هم نقشه پروژهش سه تگه بود یا شام با عبده یا کی ایش یگم و ایش راست دیگه با عبد میگی بوارنه بیا سر فرمات چوت کی سالی نگاستوک چه موندگی ساعت تا بچه نیموش بید با عبد باشه پراکت گرفتگی بعد وای قسم چهارم اساسی و رفع جانم نمیتونم تری همون را آوردم گفتم که مثلا این راستی اگر خواهی رفعات خطی خون اگر خواهی یکم کسی دیگر را خون ما وای وقت زلیخا را نمیشناسم هم حوزی را نمیشناسم زلیخا را وقتی خوندگی زلیخا حافظه را هم حافظه ای که در دنگی نبودم اشتراک کردگی که قسمی سیدم به 4 دانه برو ما هم نمیشناسم برای جان درم که مشکل زندگی هم بازی کردگی گفتم که همه شعر گفتم دیگه پروژه دارم مسئله زنگی میرا مثلا که یک چی نو گرانده کویده نو پروژه نو مایل گو گرفت از بین چند گذشت راستی اوشم نگاه خبر شدم یک شاید یک خطی همکاری کرده است دمو شورا خاطر دوام داده است قسمی زنگی را دو قسمی چور کرد گفتی هم بچهای گیپرازه مسخوات کی د دایره نو جان ایشام نفهمیدی ایشام نفهمیدم هم خیلی وای کردم مقصد دیگه ایده را گرفتن خلاصه که شعر را گرفتن خب او جنایت سوند خیلی کی یوسفی گلریزی و وای نمیدونم کی زوده بود نموش فراموش کردم همین دوست مراد جان دا پیشروی میخوام
саломат бошад. беҳтарин инсоне ва ман қатиш чанд боро во хурдагим ганда одами хубай чизе ҳаст нест ҳаматонда саломатӣ пешравӣ мехоҳам. баъд як саволи дига ҳами ман ҳамия додам ҳофизӣ мекунӣ мақсад хеле накардан бошӣ ман бисёр вақт мебинам мехонӣ кам гоҳ живой мехонӣ ё актёрӣ мекунӣ нависандагӣ мекунӣ чӣ коре ки ту намекунӣ дар ҳамин ҳаёт? ҳамин як лаҳзаи ҳаҷвӣ аст як дӯст дорум дӯсти беҳтарин аст. хулоса як рӯз рафтистим дар ҳамин душанбе ҳамроҳи падарам. мана дар оила зидан ҳамин корое ки ман мекунам тарафдор нестан ягон кас. падарам пеш даштагия ман та сара хаб падарам сари чамбарак да вай дӯстам дар пеш ҳамин раҳ кучара муаррифӣ кардеса инаҷа юсуф кор кардагия ман хаб гап намезанам ҳамин қаме пучумаш ӯ намефаҳмам инаҷа юсуф кор кардагия инҷа кор кардагия ҳамин 1 метр пас ҷоҳое ки ман кор кардагим гуфтам охир ман ба ҳамин хотир ин роҳ омадам ки ҳамин ягон корхона қатъи ман соз намегирам. яъне ки дар ягон корхонаи давлатӣ ба ҳамин хотири вай намегирӣ ки таланти не дар корхонаи давлатӣ не корхоное ки масалан ин шахсӣ ҳастанд ку завод вай ягон чизе дига шумо ягон завода кор намекунед. корхонаи давлатӣ да ман кор кардагиам дар душанбе нақлиёи хадамот расон кор кардагиам ба ҳайси танзимгар. хулоса беҳтарин ман ҳамин хитабинӣ намегум шӯирӣ мегум ягон айналога ягон прокуратура омадагиам слишком серьёзный бад нетои юсуфҷон ай ҳофизои ҳозира ё ки не ай ҳофизоа бад дамонем ай актёрӣ ҳам мекунӣ ай актёрӣ ки тудам бисёртар мисол дар ҳамин актёрии ҳозира замон писанд омадагиам мақсад чӣ хел маъқул айтада гуфтаем гапҳои хумон рости актёри мо ҳамто надорам мошоаллоҳ касе ки масалан бо коргардонҳо машварат мекунад касе ки ай рӯи сценария кор мекунад бисёр ҳастанд моҳпайкар қурбон собир ана лутфулло давлат ҳошим гадов ҳастанд ин касоне ки нотакрор ҳастанд акмал ҷумаев бурая набурокёз мебурая фирардона хулоса ки сулаймон табаров ай ҷавоно ҳастанд мақсад ино музаффар шодӣ касое ҳастанд ки масалан метунанд актёри мода танҳо чӣ намераса мода маблағи кино намераса спонсор ки дастгирӣ кунад филма мода чӣ намераса коргардоное ки актёрора ба ваҷ биёра одамора амора ба шағ биёра яъне ба ҷӯшу хуруш биёра ки актёр чӣ тавре ки мухлис мехоҳад ҳамора бозӣ кунад и ҳамаи нақша шояд мухлис баъзеш нафаҳма ки ҳамин актёра ки бозӣ медорона режиссёр коргардони филм ба бозӣ медорона аммо коргардон бояд инора ҳар кадомша як хислат дар ҳам кор кино монад як феъли нав монад қатъи актёр бояд кор кунад коргардон то ин ки филмо правилно кор кунад ки ҳамон одам шавқманд шавад актёри мо ҳамаш беҳтарина ҳамаҷа юсуфҷон як гапи зур гуфт дар бораи спонсорро ҳамин на самом деле пешравии ҳамин чизои мода даже ҳамин прямой эфире ки ҳозир мо кардестем мақсад ҳамон поёнда суперчарҷа намедонам номаш короче ҳамҷа як чи ҳаста барои ҳамин ёрдами пешравии ҳамин канали мо айда ҳам чиз суперчарҷ ба фикр наистагия мақсад ки ҳавая зер кунем ҳамон барои пешравии канали мо ай мақсад комеда ҳамин барномаи мо маъқулай ҳамон чиз барои дастгирии пешравию барномаи мо марамат бидурен зер кунен аммо айсе танол кам зер накунен мақсад дальше юсуфҷон ай актёрое ки тӯз гуфтӣ ва ё отец основатель гуфтӣ ҳамон рӯзҳо ки ва ё актёрҳо ҳама калонсо ва ё конкретно опыт доранд ман дар назар доштам ки актёрҳои ҷавон ҳамсолҳои хидмон радноҷон актёрҳои ҷавон гуфтам ку сулаймон табаров музаффар шодӣ ҳастанд сироҷиддин ғафурӣ ҳастай خب من هم اونا رو نامشون خاطر نمیتونم نمبر خداوند من علیتسو میشناسم علیتسو هم میشناسم خاطرشون هم همکاری کردگیم یا جو شیشتگی هم هستیم مثلا خیلی خوب بهترین ایگاب قبول ای حافظو کی مخواهد برای که حافظی من بسیار خیلی شروع حافظی میکنیم ولی با نزدیکی با فکر یکون پروژه دیگه هم داری حافظی یکون کلیپ ها یکون چیز ان شاء الله
هست خب که به پرگ نمیشه و هنرمند همیشه باید در سر نقشه خودش داشته باشه. هنرمندی که خودش ایجاد نمیکنه، هنرمندی که پرگ نداره، این نداره، او هنرمند حسابیده نمیشه. مثلا خب ما جوان هستیم، شاید که اولین قدم ها باشد، شاید که مثلا که چیزی ندونیم و هنرمندی، لیکن من همین قشنگ میدونم که باید هدف نداشته باشی چیزی نمیشه. باید انسان یک هدف داشته باشه، هنرمند باید یک پروژه داشته باشه، ایده داشته باشه که درباره هم کار کنه. یوسف جان بهترین سخنان کردی، بسیار سخنات اما کم نمیفهمم، بخشش زیاد کم ترک خیلی ادبی درست نیستم. مخلص میکنم. کارت که یاسنا بگو، ما برای من خشتو ما بفهمم مقصد. ای حافظای حاضر سوال ما در جواب ده کیت ده مخله. حافظای ما یکی از یکی بهترن اگر بایدای خودشون بخونن. ماشاءالله بهترین اگر بزرگ گفت نگه. مقصد هستند یکی دوست برادر است قتیمو ظفر عبدالعلی مفسد که بسیار قتیم. فقط نام فامیلیه. قتیم. آدرسش قتیم. ظفر عبدالعلی مفر کسی نیست نشناسد چون که پرایتی و سیگولوز دا چی میکنن؟ راهبری میکنن، جوری میکنن، طلبه درس میتن بر چی باکال. استیلی خونه استیلی باکال قتی. خلاصه که استرادا. استرادا. آه. بهتره. خب هستن سرایندو. من بیشتر صدردین در طرفدار هستم. صدردین، ایامو صدردین یکم شیشه زمزمه میگن که چیز پوی نم چه میگه. یا اوستا برو و همون مردم هم بفهم آخی اوستا. الان کم ترک سوالای وزمین. بدگی ادخال کردی جمعه بیای میشینی تمام یک کافه میکنه نمیخیزی. دوای. کدومش هم خونم. لوبویش. همین کدومش که خودت دماغ پروسا ما با خاطر چی میگیم؟ با خاطر اوستا بروی بفهمم مردم. شاعر بدن تا اینا وجه فهمیدن. نه باید زنگیره خودت نویسته. چند شه. اکتور بدن تا فهمیدن. هجنیگور بدن تا اینا خودت گفتیمو. خیلی بچه شوخ بوده. انا که اوستا اوستا بفهمم. اگر ای صدردی نباشه من در شبنم سوریه گونده. همیشه غمگینم اگر تو را نبینم، ای بهترینم برای عشق تو باید دوی دنبال تو، میام بگو دنبال تو. همین خیلی خراشو ای طرفی میمونو کو ای طرفی ادمی هست او مرام ادمی ای شبنم بخون. او زیرا ما هم گفتم رادنوی جان این نمیخواه خیلی یا برازا برو 10,001 گفته کو بگن رها کاری میشه. برادر جان رها دستیمون است اینه که ما همون طرف داریم که هم رها هوی شود. شما هم کدام در غربی مقصد بیای پیش برادر مادرت مقصد کدامی که در شنبه اوجه باید برای نه رها شود برای روی سفید همتون دا برای کار سلامتی. ما برادرم در غربی هستند دعا میکنیم هر شما برای ما عزیزین، هر کسی از در غربی، هر یک فرد تاجیکستان برای ما عزیزه. مثلا خداوند مشکل شما رو آسان کنه باشه که وای کنه رها شوه شما بین. گوش که گلرزی جان تو حال تو این همی وقت در چند کینو نقش بازدگی؟ راستی زیاد فیلم ها بازی کردیم. آیا روزی که خطی اکمال جمعه شناسیدیم چندین کینو دا بازی کردیم. اکمال زوره امکان خشناس چه هست رازو کینو میبارش. در فیلم مشکل زندگی بازی کردیم. در قسمی 3 بود و 7 بود نمیدونم یک چند لحظه بود. میدونم جمع خدمت بدم خطیت در تلخیدی آه اخرانی که بود کرده همین خیلی بود کرده خلاصه وای کردم. بعد قطعی اسم شریف محمد شریف رو فیلم بازی کردگیم. فیلم ناشکر یک تا چی داره که شخصی که از چیزی که در خودش داره خداوندگی شد ناشکری میکنه. فیلمی تربیوی است. از نمی چی دیگه هم فیلم تربیوی که است. خلاصه وقتی ما کرده بودیم فیلم تربیوی کم بود کمتر بود. انا بعد با یک فیلم دیگه بازی کردیم همراه سلیمان تبارف فیلمی رفیق بد بود. و بعد فیلمی معشوقه و همسر بود. معشوقه و همسر که سیناری و کارگردان مؤلف هم از خودم بودم. سلیمان تبارف رفعت جمشید در نقش اساسی بازی میکردن. امو کینا را بازی کرده بودیم. خودم هم در نقش دختر بازی کرده گیم همونجا.
خلاصه که اولوی چی بود سرشوی کور سرشوی کار بود بازی کردیم خلاصه فیلم در یک تقریبا یک هفته زیاد گرفتیم یک روز یک کس میگه که میگم من میذارم خلاصه ایش در اینجا گرفتیم ایش در اینجا گرفتیم میگه اگر همه باشم میگه همین در روز میگیرم این هم گرفتی رفتی هم خیلی گفتم آخه شما در روی اکران میبینین که نمی آسانه مثلا دیدین که نه رفت یا رفتن مثلا ما 10 بار میگیریم 100 بار میگیریم یک چند یک لمحه زدن 1000 بار گرفتگی بعد یک کادرش در چی مونده است در فیلم مونده که مثلا که زیبا بیاد اینجا برادرز برو نایسته که زنده باشین родной برای با خود نایستگی مقصد یگان جواب خوش بتیم برادر مقصد یا سلامتی خونش یگان چی بگوشه برادر سلامت باشم کسی که ما را میبینه کسی که تماشا داره کسی که مینویسونه خدا نگهبانتون باشه موفق باشین هدف بگذارین پیش خودتون کار کنین روی هدفتون ان شاءالله که موفق میشین در زندگی سوال نوبتی چرا در فیلم در کلیپو در همین چیزایی که همین ایده خودت بسیاره ایمینا رفوات وبر کردگی برادر گفتم بهش که اگر اینگام بترسی جواب نده خیلی نه خدا را شکر کاردار نمیشن در کاری ما خانگی ها رفعات خلاصت سر اول وقتی که من اولی بار درم کلیپ دیدمش در کلیپی زنگی نبودم دیدم رفعات وقتی من شعر مرا خون ضبط کرد اما را تایار کرد در حین سیومکای کلیپ اون پروژه کم کم یاردم کردگیم در همون سیناریوش چخیل بازی کردن در کاره خب پروژه ما بود که کارگردان اکمل جمعی بودن ستورگرم بود مدام معقول بود خلاصه که همین خیلی خواستم خاطرش یک کار در چی در کینو ببینمش با مقصد وقتی ما در چی دیدمش ما رفعات در کلیپی دنگره وقتی بازی کرد قطیما نقش بازی کرد مدام معقول شد راستی هنرش مدام معقول شد که ایودش برآمد هنر در فیلم معشوقه و همسرم همین خیلی وقتی جایی که لازم اومد گریه کردن در کار بود گفتم رفعات اینجا باید گریه کنی گریه کرد مثلا اینجا باید غمگین باشی که محزون باشی یعنی هر نقشی که دادمش ایودش برآمد خلاصه که اخیرا کار کنیم و قطعی رفعات هم معشوقه همسر بعد یک فیلم دیگه چی بود قطاره نامش بود و هم نیم کالا گرفتیم راستی خلاصه که در نقشه هست خلاصه کم ترک از خود زیاد داره مثلا باید ما قطاره را این پویز دنیم در این سوسی اینو راست خود داشت به هم خاطر گذاشتیم رفعات همون قدر دیدگیم دیگه راستی رو ندیدم نه رفعات نه دوست مرودا خیلی میخوام اونجا میلیون پراسموتر گرفتی که کجا تو رو میبینی برو فقط через اکران میبینی так масъалаи ба наздикӣ кинои асир сиёмка кардем ӯ сиёмкада ман будам хитам будӣ якмин киное ки ба фикрам ки роли основной гирифтагии брат ҳамин кинои асире правильно кинои асир ма вақти карантин буд деҳа рафта будам 5 моҳ дар шаҳр набудам хоб омадам ба корубори худам ҳамин корубори рӯзгор омадем дар шаҳр як саҳар хоб хестам смс омадаги телефон безаряд хоб буд саҳар зарядам омадам телефонро гирён кардам смс акмал ҷумаев омадаги ки ҳам хеле нависондаги буд срочно занг бизан срочно ҳамин рӯзам дар инстаграм нависондаги буд ки срочно занг бизан خیلی نه یک دو سه روز پیشکی نه سروش زنگ بزن ساعت 7 سحر بود گفت که زنگ زدم گفتم تینجا گفت که کاروچی موتور در یک فیلم موندگیم گلاونی رولی باندید یکم نقشه زور بوز کرده گلاونی رولی باندید موندگیم همورشت هسته گفتم همورشم هسته گفت که ساعت 8 ما باید ناحیه عینی بریم اسکندر کود بچه بودن یا تئوری میدید یک خلاصه که هر چیزی که یافتم گرفتم اومدم در پیش خونه یک ادمین نوزی صورتی همون فیلم موندگی های فیلم اسیر مرحمت بینه تماشا بینا بینن مخلصا بینن подписчикои Ҷумаев бинен Ҷумаев ТВ иншалло ба охири октябр ҳамин ноябр нашида ҳамин кино мебурояд бо ба наздикӣ трейлерш мешава дар ин кино ҳамин
Юсуфи Гулрезӣ нақши зӯр буздага, нақши бандита. Беҳтарин кинои марамад бинен, ҳама каса лайк монен, тамошо кунен. Иншалло пешравӣ ай пешай. Навигарӣ ай пешай мақсад. Юсуфҷон дар бораи ҳамин кино ку гап зад, чӣ мушкилӣ буд, чӣ мисол хак ман онҷа будам дидам чӣ мушкилиё буду. Бинандаи азиз намедонад. Бинандаи азиз нақл ки ба нагана ин ҳамин кино 2 минута сёмка мекардем. И филми Асир, филми чия? Триллер ай, ҷанги ай, масъал барои шавқи ҷавоно, ман намедонам. Ира коргардонаш Акмал Ҷумаев, хати Ислай Мутабаров буд, сценариям ҳайнона исондагӣ ҳастанд. Мо дар ҳаму Искандаркул рости хиникидам сард музад. Ҳамиқа хиник буд. Хай машаққат буд кӯҳ буромадан, вақте ки як нақш айтори санг ҷаршидан буд, мо ҷаршем ёки бихаме паронда. Нашуд айсар. Аммо кӯҳи баланда бо айсар мебурой, бо мехамби. Ҳами хеле борҳо такрор шуд. Ҳатто як видеоролик дар чӣ ҳастай? Дар интернет самандар пафтага ба фикра. Чӣ хел самандар меғалтад, дарахт мешиканад. Ҳами хел лаҳзаҳои асабикунанда ҳам буд, лаҳзаҳое буд ки мо худмон идора карда натунистем, хандидем. Ҳамунҷа қариб кадр як 5-15 минут шояд истода боша ба хотире ки ман хандидам. Самандар ғалтид, мо ҳамон қадар ҷиддӣ рафтестем, самандар як нигаҳ кардам, дар пеши пои ман снайпери дасташ дар ӯ параҳай, ҳатто снайперам ном шикаст. Медонам, ай чиза ҳамаш бохабарем. Чӣ кардан? Ман идора карда натунистам, худман хеле хуб хандидам, як шикамсарӣ гуфти бачако. Хандем, баъд бо давом додем. Тӯли як ҳафта зиёдтар мо дар Искандаркӯл будем. Сёмка кардан, бозӣ кардан, тамрино буд, нақшо буд. Қати коргардонҳо бозӣ кардем. Чунки ман дигаро намедонам, аз ин филм хабар надоштам. Гуфтам ки соати 7 саҳар ман занг задам, гуфтанд соати 8 дар назди хонаи ман тайёр ша, ай ҳамиҷа савор мешавем мерем Искандаркӯл, ноҳияи айне ки ман бори аввал буд ҷоро дидам, манзараҳои зебо, бисёрам манзараи дилкаш. Искандаркӯлам ҷои бисёрам қашанг буд. харгӯшҳои зиёд қабида натунистем як муташа кавгора бу кавгой ҳастан кавгой хай иҷозат боша барои камуқати бизанем уно дигар халоса ҳамин хел бозӣ кардем нақш кардем давоми филма дар Варзоб гирифтем ноҳияи Варзоб ҷое ки касе ки одами бад буд яъне абу номан ту гузошта будӣ и номи так номи абура рости гап дар онҷа вақте дар давоми сёмка будем номи тура интихоб карданда ман истодам фикр кардам ҳама ҳар ном гуфт номои Исусу ман гуфтам биёем номи бачаамон ҳеҷ кори намедонам номи бачаи ман раён чи намедонам сразу гуфтам номи ира абу мемонем бо истодам фикр кардам гуфтам номи ята дигаша Шокир монем номи додаро монем ба гуфтам беки перебори бад мешавад ба мефаҳмам хуб намешавад мақсади гап тамошобинон мухлисон ҳама ки ҳами корҳои моро тамошо мекунем мисол тарафдорем ки мо чизои нав ба нав кунем чӣ гуфтанем кинои Асир байвик кинои беҳтарин иншалло ба рӯзҳои наздик вайш мекунем будиш мекунем мебурорем бидроем тамошо кунем ҷоҳое ки дар ин кино мо мондагем беҳтарин ҷоҳоак ӯ ҷоҳо мақсад то ҳол як хел одамо сиёмка рафтагӣ нестанд камераҳои пеш ҳатто ҷангҳои ҳами Акмал Ҷумаев қати ҳами бандити дигари яъне ма камераҳои 360 қат сиёмка кардагем техникаҳои пеша эффектҳошам наст ҳама корҳошон хубай мақсад айҳози иншоалло ба наздики трейлерш мебурад айҳози мақсад коми даст падилица кунем коми мисол комшинос дорем мақсад курси кунем ҳамин чизое ки шумо тамошо мекунем барои пешравии мо хай бад намо данатай ва суперчарҷам ай то набурорем так савол ай тарафи админ хай рекламаш кунем бубинанд мардум не асам дали кино зур омадаги савол ай тарафи админ Мустафо Давлатов наистин салом мо ба акаи Гулрезӣ як савол дорем вақте ки дар клипи Зангир набудем номи Рафата гирифтагин янга рашкш наомад ё ай хона наронд саволи зур ай мешавад ки савола ҷавоб натам не мешава у неки маки чӣ хела ӯ мардак мумкин дар Россия зих шидага ӯ да интересния
ҳай агар сирит када боша ҳеҷ гам не бураҷон хай мефаҳмем. Мустафо ҷон зинда бошӣ, барои саволҳои бисёрам хуб доданат. Камтар аксар хам шидам. Хеле савола интизор набудем. Не шикри худо оиламон дар ин масъалаҳо чӣ намекунад. Дахолат намекунад ба корҳои мо, мақсад санъатай кора фаъолиятай. Хоб баки рашки занакӣ намегузора ки мардака мақсад ки қарор бишина, не ки мақсад ки ҳодисҳое ки шумо дар назар доред нашудааст дар хонаи мо шикри худо. Масалан мо байни занам масалан айда якдигар фаҳмитон хуб айда 2014 мо оила дорем, боли мо муноқаша накардем. Ба тоҷикӣ бигем боли мо зан мазадагӣ нестам. Машоалло беҳтарин. Мақсад ки мо ҳар чӣ ки мекунем калон хонада янгая мақсад барои ҳамин задан наметонӣ, а? вай мезана. Так, я савол дига тарафи админ. Ганҷ ТВ нависондаи мо бачаҳои корвон мухлиси ашаддии шумо ҳастем. Мехоҳем ки ҳамеша барои мо наворҳои хуб бароред. Мақсад Юсуф барои мо як суди беҳтарин барои мо мухлисот хонеда. Шидоз медонӣ акайло омодаги будам музика мегӯям ку халай сразу мега сразу ана хитам як музика хуби хуб сразу як шеър дорам мехонамш, каси медиздаш, каси мехонад таваккалаш ба Худо. Мардум ин шеъре ки ҳозир хондаст авторский право лицензия кадаги эҳтиёт шинда ки баъди ибро омаданаш бихонад проблема тақлид аст ки бад шодравон Баҳром Ғафурӣ бад Худо раҳматшон кунад. вақте ки масалан мо дар ғарибӣ будем, ман худам дар ғарибӣ ҳастам, азобҳои ғарибиро кашидагим, хунукиҳоша, гушнагиҳоша, ҳар коре ки масалан ки ҳозир шумо мебинед мо ҳам кашидагӣ ҳастем. халоса ки ҳамон вақт ҳамонро эҷод кардагӣ будам. умри ман мераваду ёди ту аз ман наравад, умри ман мераваду ёди ту аз ман наравад, ишқи ту мераваду захми ту аз дил наравад, бевафоӣ мекунӣ ту пурҷафоӣ мекунӣ, фасли ту мераваду ёди ту ҳаргиз наравад, бевафоӣ мекунӣ ту пурҷафоӣ мекунӣ, фасли ту мераваду бӯи ту ҳаргиз наравад. беҳтарин овозат хаста набоша бираҷон. ин давомаш дар баъд ба ҳамин ҳама хоҳаро апо ҳамин одамое ки занои одамои ҳофизанд, актёранд, ба ҳамаш гуфтанем ки мақсад як хелош ривнават мекунанд, чӣ мекунанд, дар кор неста. Ин корш марда корш ҳамия. Мақсад дози шумо байпишти наёз на Юсуфи Гулрезия савол додан. Мақсад янга ривнават не дар кор неста. Ин корш ҳамия. Ин мақсад я пишти ҳам чиз нон мехӯрад, правильно? шояд баъзеҳо хиёл кунанд ки масалан мо қатъи вай духтарое ки дар филм ҳастай, дар аксҳо ҳастай, мақсад вай мекунем. Шояд ки ягон отношение дигар дошта бошем. Мо аксарияти онҳоро дар ҳамон вақти навор, дар рафти навор мебинем, хоҳ ҳамчун коргар, ҳамчун дӯст, ҳам хатишон рӯи навор кор мекунем. баъди навор ҳар ка ба пай кори худаш меравад. масалан шояд баъзеҳош ама ҳамон якум бор дидагим дига найдум, ҳатто баъзеша фаромӯшам кардагим ки буд қатъи ма дар саҳнаҳои ҳаҷвӣ, чӣ буд дар проекти инҷа админ сурати ҳамон дар рафти кинои асира мондагия дар бари ма истодагӣ. инҷа админ ҳамин тура подставит кардеста карочи фаҳмидӣ. мақсад ин ҳамин одамо ҳама актёранд, ҳама бародар, ҳама дӯсту рафиқ, ягон кас иҷа ягон касда дил нияти бад надорад. ё ҳама ҳамкорем. мо қатъи ки Ҷумаев як проект доштем, проекти гурӯҳи Гулрез. гурӯҳи Гулрез буд. Ҷумаев чӣ кардан? гуфтанд ки бё як гурӯҳ ташкил кунем, ҳамин хел ту саҳначаҳои ҳаҷвӣ бинавис. хулоса ки ягон гурӯҳ ташкил мекунем, ҳаминҳоро вай мекунем. рӯи навор меорем саҳначаҳои ҳаҷвӣ. хуб кардем чанд одаморо овардем, дар гурӯҳ куш кардем, навистондем ва бозӣ кардем, нақш бастем, лекин вай накардам. Чӣ накардан? Одами хос наёфтем ки дар ҳамон гурӯҳ шомил кунем, ки масалан ки доимӣ ҳамин гурӯҳҳо пеш барад. ҳамин хел намудем, ҳамин хел монд. дар интернет дидам ба ҳайси гурӯҳи Гулрез аллакай 4 саҳна бомадааст. ман иштирок надорам, коргардонам нестам, саҳнаҳои ман ҳам нестай, муаллифшанам нестам. хулоса
خواهش میکنیم ادمین اجماعیف که هم کار نشوه جایی که من نیستم گروهی ولی خوش نکنه خیلی اصل باشن اگر نفرایی که مثلا در ذوق دارن شعر خوندن در که میخوان که چون در چی بینن در روی اکران بینن یا که در فیلم در صحنه هر چی که نباشه خلاص ما هم خیلی نقشه داریم که گروه تشکیل کنیم گروه حیرانگاری و گروه فیلم سازی مثلا میتونن که برای اینستاگرام هست یوسفی گلریزی بعد همی کانال داریم در یوتیوب یوسف جان یوسفی گلریزی یوسف گلریزی های نام کانالت نام کانال ما یوسفی گلریزی نام اینستاگرام هم یوسفی گلریزی بهترین یوسف جان بعد با همی آدمایی که مقصد اکمال بخیل نمیگم خیلی آدم‌ها رو میدونن چی میگن آدمایی که بیکارن کو بعد میدونن یک مردم توجیک ما چی گفتنیم که پیار نبود میشه دا چورنی پیار میشه با بیل پیار میشه شما در کامنتاریو اقرات میکنین هر گپی نوجو میزنن ای فکر نکنین چه مو ای هم پلیس های ما هم چیزام خرسانده مقصد کامنت گپی بعد میگی خیلی که ای گلرزی بخچه مقصد چیزی که من هستین موج ادمین دارین مقصد گپوی خوب تو مور احمد مومن دارین کامنت دماغول نیستن برنامه ما مقصد یگان چیزی نپرای نه همونجا ندروی نخ پروسه تماشا نکنین کامنت دماغول گپ نیست مرامات یوسف جان ما چی گفتنیم تنها گفتیم که کسی که موفق نیست با خیلی دیگر رو میکنه مثلا با تا میتونی باردار هر کاری که دلت خواه بکنی فقط هدف تو بزرگ پیش خودت کار که بالای هدفت حداقل اختراع کار نمیلم چیکاری که ما در خونه‌مون کشول میکنیم پیش پوم نمیبینیم شبیده همین مردک هزار بار همین کارا بعد هم اصونه اگر ما یک چوه یا که یک چرده بار زدیم کجله شید میگیریم میپرتویمش یا اینکه یک کار قدیم نشید میپرتویمش هزار بار های مردک همین کارا تجربه کرده است تکرار به تکرار هزار یکم برده موفق شده که همین لمچکت در گرفته مثلا موفق شدن ای صبوری تو وابستگی داره تو مثلا وقتی که میبینی دیگران در روی اکران یا که میبینی یک کاری خوب کردن خب نمیتونه که هر کس رفته بگیم که پرزیدنت شوه یا هر کس پروکراتور شوه هر کس خاصی هر کی رو بهر کاری ساختن مهر او رو اندر دلش انداختن هر کی میتونه که کاری خچ پیش بره میتونه که تا هم میتونه که یک کار کنی چی در روی اکران باشه چی غیر اکران باشه چی میتونی اختراع کار شه معلم شه مدرس شه چیزی که میخوره هر چی که میشه فقط بخیل نشه تمام مقصد داشتنمی که میکنیم وقتون میره مقصد یوسف گلریزی گپ شمیه که ایامون جای شتانده بخیاب بجیم میشوه یکونش تو که بشینی در 24 ساعت در اینترنت بشینی 24 ساعت نوید کنی که من نتونستم من نکردم هیچ چیز نمیشوه برای همین بخیزی باید بکنی یوسف جان برنامه ما هم با فکرم با انجام رسیده است مقصد گپ که یگان تمنیا داشته باشی یگان گپ چپ گپ زد اولی گپام بسیار بود گازه برنامه بودن شد تو خودت تمام ندید شما در خاتمهش نتین گپا بسیار بود ما در همه فیلم اسیر هنرمند آوردن اکمل جمعیف که بار اول با هنرمندی تجربه دار چی میکردم بازی کردم برای ما بسیار هم صعب بود مشکل بود وقتی ما در چشمای وای نگاه میکنم بس اینا را داد میزنم و چند بار خدمه گون کردم دا و دوستان گفتن که شما چی کنین وای شما حس کنین که من اینجا نیستم حس کنین که من اینجا نیستم و نقشتون رو انجام دین وقتی ما سلاح میکشم گپای تحقیر آمیز میزنم نسبتی اون پدر دختر همین برای ما کم ترک مشکل بود خب خدا را شکر ایوده همین چی برآمدیم ایوده همین نقش که دوام دادم برآمدیم تشکر هم میکنیم که مخصوص مرا انتخاب کردم مخصوص بود که دیگه مودم بود نمیدونم نیکی انتخاب کردم تشکر با کارگردانا و همین رئیس‌جمهور کینو دایرکتور کینو فیلمی حسیر انشالله که زحمت کشیدیم خیلی زحمت کشیدم ما هم کشیدیم کارگردانا هم کشیدن
ба наздики мо аз шумода мо худамон бигем ки дар ҳаяҷонем ки ҳамин филм кай мебурад. Ҳар рӯз як бор не як бор акмала занг мезанем ки монтажи кино сар шид ё нашид ё ки ту намезанӣ занг. марда пешум. Мақсад ҳамин коро мешавад ҳамин хел. Ҳамун кинода ҷоиш буд ки мақсад як кадра 10 бор 20 бор мегирифтем. Дояд боша агар. Мақсад бисёр азоб кашидему. Не ки ҳамин кадрои мисол ҳамин актёр хелайда ман мисол якм кино ман бозӣ кардам. Ман аҳамият додам ҳамин актёр хати актёр одаме ки якм бор бозӣ ро хати актёре ки чанд уже рол бозӣ карда қим буда. Албатта қим. Вай мақсад ин ҳамин Ҷимаев ку ҳамин Акмал Худош. Вай бозӣ мекуна бозӣ вай нигоҳ мекунӣ мақсад со стороны ма даку хандовар айда ман мисол сферада нестам мегӯм чихе хандидеста рол да ҷой гираш мебиад ҷош да метавона гира куна. Боз ман ҳамҷа бизан бикиш ман наметавонам кора. Ё ки не актрисамона бурдем а бача қариб шапалоқ шапш кунем гира намекуна. Пиёз шакидем дар чашмош ки гира куна. Неким актёри ки дора Лайло духтараки хуб. Аввалин филмаш буд Лайлора монда мо чӣ шинос шудем дар Искандаркӯл шинос шудем барои мо ба ду мошин рафта будем надидем дар ҳамунҷа шинос шудем. Аввали филмаш буд хай заҳмат кашид. Касе ки заҳмат мекашад аюдаш мебурояд. Вай кӯшиш кард вақте ки ҳар касе набоша. Ма дар рӯи экран чанд кашид мара имрӯз соати 4 дар Инстаграм Акмал Наитсон срочно занг зад гуфт вегаи прямой эфир дорем ман якам тарак дар чӣ омадам шобҳа омадам гуфтам брат даоҷа чӣ шеър мехонам чикор мекунам муҷа нафаҳмем ки масъала як саволи дигаи тарафи админ ҷа Фарангизи Шоҳӣ нависондагӣ ки салом як суруди модар хонан илтимос барои ғарибое ки модарашонро ёд кардагианд. Исуҷон як суруд дар бораи модар. Ман рости модар надорам. Модар аз инҷо гузашта ки мақсад ки ҳамин шеър шояд камтарак вазнитар буғалта барои ман. Ай дусмурод кие? Дусмурод Али боша, як ин Зафар Нозим. Ай Зафар Нозим устод Шодравон хондагиам. Ястем. Боз омадам ба кӯи ту эй қиблаи умед. Эй модаре ки соати ҷонам фадои ту. Боз омадам ки буса занам бар мазори ту. Эй модаре ки ҷону дили ман фидои ту. Оҳ модарам модарам ҷон модарам модарам эй модарам модарам ҷон модарам модарам эй модарам модарам ҷон модарам модарам. беҳтарин як саволи дигаи тарафи админ. ҷа Шукруллои Исон нависонда ки Юсуфҷон як савол доштам ин корое ки мекунӣ хоҳиши худат Наира мо маҷбур мекунем. Саволи хуб. Ҳеҷ кара маҷбур карда намеша ба як кор. Як шеъри ишқ ҳастае ки мегӯяд ки носиҳо беҳуда мегӯӣ ки дил бардор аз ӯ ман ба фармони дилам кай дил ба фармони ман аст. мақсад ҳамин дил ин харакпораи гӯштане ки инсонро иваз мекунад дар кадом ҳолате ки набошад. фармони диле ман намедонам хулоса ки аз куҷо шурӯъ шуд чӣ хел шуд ман дар ин соҳа омадам чӣ хел кардам ман намедонам. ман агар мактаби шоириам нахондам масалан вақте ки шеър эҷод мекардам мактаби шоириам нахондам мешавад ман ба наздики як шеър дигар рӯи қоғоз овардам инам дар дасти Зафар Абдуалимов намедонам мехонад ё ки ягон каса метавон масад вай кардам.
мақсад ҳамаша ҳамин ин як илҳомия. Ман ҳамин саҳар кор дарафта истодам, дастар обратно гаштам хона омадам, шиштум шара наисондам. Хами хел баъзе ҳолатҳо мешавад. як саволи дигари тарафи админ. یا فرنگیسی شاهی نمی‌سونه هزار رحمت خدای مهربان همه مداران را در پناهش نگاه دارد. романтика беҳтарин. боҷа сагаре камбағалакм нависа ки акаҷон як лаҳзаи фаромӯшнашавандаи ҳаёти худро нақл кунед ки ҳеҷ вақт ҳаёттон намеравад, ҳаётатон намеравад. ягон бураи банк ягон 100,000 гирифтагӣ кард набуравад. лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда зиёданд. лаҳзаҳое ҳастанд ки дар инсон фаромӯш намешаванд, бисёр ҳастанд. аввалин боре ки писарамро дар оғӯш гирифтам, беҳтарин. рӯзи тӯй то соатҳоша ба хотир аста. Не мақсад бисёр лаҳзаҳо ҳастанд. янгам на самом деле хона дар калоне барои дӯтетози. ман фикр кардам аз и ҳаҷвиш мегирам, мега ҳамун розыгриши барон оиду намебура фикр кардам. инам ростӣ вай буд. Ман дар ҳама розыгришҳо иштирок мекунам, дар ҳамаи бозиҳо. اون روز یک چیزا نویسوندم فوتبال توپ پدرکه میکردم تو حقلم توپ بگیرم و بچه‌م برام گفتم که آقا هدیه او سه نفری در باید کنین امروزشان نویسوندم گفتم آقا 3 نفر تو 6 نفر آوردم هدیه آخر نمیگیری اون گفت میشه برادر آینده ده من فورش رفتم میگیرم نشید ای بارونا ای دیگه روش بود حسین شریف همکار بود گفتم که بیا آقا یا بلید ما بگیم مگو در دوستو چی نمیفروشم بلید نمیفروشم ایو هموندیم ولی کم جمعه پیش برای بعد نبینیم یک سوال دیگه طرفی آدمی قرار میگفتم یک کنکورس دیگه همون خشمون دارم که کنکورس اینجا فوته ارباب اونه استای در آینده چی آرزو داری یوسفی کلرسی آرزوها زیادن خلاصه که ما آرزو نداریم هدف داریم چی پلان داریم مقصد آرزو را انسان‌هایی میکنن که موفق نیستن و تنها آرزو کرده میتونن ما در پیش هدف داریم هدف‌ها را میگذاریم و برای هدف رفتن کوشش میکنیم تشکر برای سوال خوب ما یک چند فیلم داریم الکی فیلمنامه‌اش تیار است مثلا که سیناریش تیار است مثلا ما همورا بودجت نگاه داریم спонсор агар пайдо шавад як спонсори хуб масалан филм барои танҳо барои ютуб гирифтанем на танҳо барои мардами тоҷикистон мехоҳем ки берун аз минтақа берун аз тоҷикистон ҳамон филм ҳам обрӯи моро вардора ҳам обрӯи дигароро вардора масалан як кас бигӯяд ки масалан ҳамино метонам бисёро менависад ки кино натонистем ҳатто дар ҳамон филмаш хамзар нависонданд ки ин ай филми урусия ин ай филми ӯзбекия من ندیدم اون فیلمایی که شما گفتین ندیدم اما فیلم من همیرا خودم نویساندم ایده ها مانند میآیند شبیه هم میآیند شاید که باشه همه خیلی نه که من اینا ای خودم نویساندم احساس ای زندگی که دیدم در بعضی ها همون رو دیدم نویساندم هدفهای ما فیلم ها هستن ان شاء الله که در نشر спонсоро ина идея ина вложение вложиться я савол дига тарафи админ دیگه عبدالحفیظ که خسرو میرو نرسه سلام برادر این برادر عزیز یک سرود برای ما خریبا ای غریبا نوشته بخونه админ ҷон мазад нест نوشته من توجیه قطرشماش گفتم خریبا نوشته یک سرود برای برادرای غریب بخون خب در کلاویاتور نویساندن اشتباه میشه سرود برای غریبی من نمیدونم چی سرود برای غریبی بخونم تنها خواهش میکنم برای غریبا صبور باشن موفق باشن خداوند اونا را صبر تیه چی گفتنیم دو در جان عزیز خداوند صبر و دوتا خداوند با وطن بیاد پیش پدر و مادر پیش دوستان نزدیکان درد غریبی سخته درد غریبی
بچه که جوشیدین شما برنامه را برای من توقع گذاشته ادمینو بیا این طرف. برادر سعید بود کی بود فامیلیش؟ سلامت باشین. برای سوال ما از سرودی غربی متاسفانه خوندن نمیتونم. بخشش زیاد یه ادمین مونه که ما را کشته خونده. چی کرد؟ یکان سرود خونده؟ نه نخوندیم. خیلی برنامه ما با انجام میرسه. با همه مردم توجیک، با همه آدمو سلامتی خونم. مقصد برادرای غریب در انشالله روی شما همتون سال سلامت در پیش پدر و مادرتون بیایید. کدامی که در همینجا هسته پلانی رفتن داره. خداوند برای ریکوردتون تیه. برنامه آینده پگه میشه. تک به سوال هست در چی؟ سوالا آیتی اومدن. سوالا را بخون ادمین. سوالا را بخون که چیه نایسوندگین. اینجا هست مارجانی سلام یوسف عبدالحنان ای مسکوا. زنده باشی عبدالحنان جان. یا خسرو میرو نایسته نخندین ما خطا کردیم. لیکن خسرو گنده بد بایی کرد. خسرو میرو نخندین ما خطا نکردیم. همین خیلی هفت دوره اگر می دوش من می نویستم. ادمین خودت به سعودی و خیلی. یک سوال دیگه هسته که میگه ای رسول خدا یک حدیث بگو. صلی الله علیه وسلم یک حدیث هسته میگه که مسلمان کسی هسته که مسلمان دیگه از او عذر نمیبینه، نه به طریق زبانی و نه طریق اعمالی. مثلا این حدیثی در بخاری هست، صحیح بخاری هستن. ای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هستن. در همین سخنهای نیک برنامه مون به انجام رسانیم ادمین. تا پگاه ساعت 8. خب چه گفتنیم در آخر؟ زنده باشین، سلامت باشین. خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد. خداوند این وبایی که هست در این روزا بالای سر کل جهان کووید 19 خداوند رای بالای ما بگیره، غضب شد که تا اینکه مردم ما تونن دوباره یکدیگر آغوش گیرن، یکدیگر خبر گیرن، بیمارا را خبر گیرن. خدا مسجد ها باز شود تا اینکه یکدیگر بینن، زیارت ها شود. این خیلی جشن مراسم ها جشن گیری شود. مردم بیان بعد چیزای فرهنگی و فراغتی اینکه دیگر چیزاشان. غریبا بهترش ای به وطن برگردن. کسی که در اوجای حرکه مشتاق است نمیتونه دیده آمده. خداوند اونها را هر که مشکل داره میبینید در این صحیفه های اجتماعی اینترنت یوتیوب دیگر صحیفه ها که بعضی ها مشکل دارن، بعضی ها را زدن، بعضی ها را راستی هر وقت من هر نواری که در غریبیت میبینم من خدمت احساس میکنم. آبی چشم میروه که برادر ما در اوجای از منم برادر خونیم است، دوستام است، خودم بودم. شاید که با آینده بریم همه چیزا برای ما هم یک چی است. مقصد که شما خیال نکنین که مردم به خیال شما هستن. ما به خیال شما نیستیم. ما میبینیم زحمت های شما را، ما میبینیم شما را. مثلا خداوند نگهبانتون باشه، صبرتون. یوسف جان هزار رحمت کلام برای اومدگی میندار. خداوند پیشروی برای کار همه طرفش تو بود باشه. یک موچه سلامتیت برای زنده باشین. بعد ادمین کو همون ما از همون برادری که در چیش خندیدن بچه‌ها خلاصه که منظرت میخوایم آدمی نه یکی داشته نتونستیم. او برادر در رحمت کلام که هم بگه یکم بار شید حالتی که من خدمت دیگه قبیده نتونستم. در چیو نمیدونم خیلی میشوده شیطان میجخه نه یکی جا شیطان نیپرچن جا خمون کم ترک خندیدیم. او ادمین و کم کم شوخی بده نه که من سلیش کم نتونستم خدمت قبیده. این روش سفید و توغری نیست. کسی را که سوالش خونده نتونستیم، کسی را که بگیم که اسپید نکرد اومدن در نرسوندن. خب صحیفه های اجتماعی در نرسونیم مقصد میتونیم جواب تیم صحیفه پگه بگه انشالله که وای میشه مهمون نمون میشه دستمرو جون همه انتظار شد. پگه ساعت 8 رو ما در افیر پریمو افیر میشیم.
саломати калом братҷон барои модарӣ бинам. چند بار گفتم مال من زنگیر نیستم اکم در رسیه های باید منش بستم نکه روزم ندادی خوردی دیل و جگر ما SMS روی همه که خستم ای خوابم نمیشه این بهانه رایی کن خواستگاراره اول فکری تو یکم و دیگری کاراره فکری اکتا نکن بیایا ای رسیه اپا ایگل سنبی ما میتیومش نسیه زنگیر نبودم زنگیرم کردی در پرابلم هات زنجیرم کردی زنگیر نبودم مجبورم کردی در پرابلم هات زنجیرم کردی